Bismillahirrahmanirrahim. Gelê temaşewana ez ê rojana behsa ku ji dilê merivê tiştekî were pir be hindik be ku firq nake ku çawa Xwedayê Teala vî tiştê meriva piçûçik ku mezin dike mucizekî û wê fikra dilê meriv diçe serî. Çikî Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki innemel a'malu binniyati. Tamamê emela li gora niyetê ne. Niyet mühim e. Na hinek insan hene xêrat dikin belkî xêr jê naçe mesela. Belkî ji bo şan û şöhreta dinyayê xêr dike mesela anî. Zamanê Hazreti Resulullah da jebûne yek hebiye çiye herbê mesela sefê pêş de jî herb kiriye alî Müslümana. Heta sahabî ji Hazreti Resulullah dibe wela niha cinnetê de cîvê çiqa xweş e falan çikî sefê pêş herb dike Hazreti Resulullah dibe cîv cehennemê ye. Hazreti Resulullah dibêje tabii ki sahabê disekinin mesela anî. Çünkü Xuda Teala heqê Hazreti Resulullah dibe ki Bismillahirrahmanirrahim in huve illa vahyun yuha. Çi bêje weka ku wehyê be mesela anî. Sahabî radine xwe digihînin wî bûyê ku pir pêş herb dike jê dipirsin dibe ma qey ji bo pêxemberê Xweda herb dikim. Ez ji bo nav û dengê xwe peylewaniya xwe herb dikim. Sahabî dibin demekî rast e. Neyse emerin mesela xwe muciza xwe müftikî qezakî wekî xatiraya xwe da tiştekî behs kiriye. Min ji vê hikayetê cîkî da dît wisa xweşa min çû dibe müftiyekî ji qezaya kiriye tune dibe müftî mesela pir xweşa min çû. Müftî dibe ez müftiyê qezayê bûm rokî dibe roja Lehedê dibe li malê jî xanim wan dera paqij dikir falan filan û qerebağlix bû dibe min nexwest rû bisekin minkî îşî min jê bû dibe wela min got eniya baş ez herim müftîlixê ji xwe re dibe derê çayê çêkim û balkona müftîlixê de ji xwe rûnên bîna xwe derxim saetkî di dosî heta îşê xanim diqede ez herim malê. Dibe ez çûm müftîlixê tabii Lehedê kes tune memûr tune mele naynaçin. O dibe min ji xwe re çaya xwe jî çêkir min anî baxwe ji xwe re çaya xwe dixwim balkonê derim di wê soqaxê de dibe cadê de dibe pazar heye. Xeltên ji xwe re tişa dikirin diçin ji pazarê vir de jî beqalekî dibe heye. Dibe hezîne 10 deqeşûn de midî dibe texsîkê hat li ber beqal park kir sekinî. û şofêr ji texsiyê derket ve here endî kare pazar here ku derê dibe beqalcî derket hat goya û te ber dikana min girtiye. Ji xwe îro pazarê kes nabîne ew te jî vê açiyê girt kes nayê dikana min dibe mêrikî jî got Xwedê ji te razî ma ev der cadde ye ez kir park bikim mesela anî. Min haniye nas ez dikana te bi ev dikevin. Dibe ku bi ev ketin müftî dibe min got ez herim ya baş ez wan ji hev biqetînim dibe ez çûm derê müftîlixê girt ez çûm bawan selam da selam aleyküm aleyküm esselam got derdê we çi ye beqalcî dibe wela li qarşî dikana min park kiriye. Xwê texsiyê jî dibe kas el kurê parkim minkî îşê me ez ê îşiya bikim herim dibe min ji mêrikê re got xwê texsiyê re dibe min got were we hewşa müftîlixê vala ye were bîne teqê hewşa müftîlixê belkî ew ji eqîla re bena ji xwe Lehedê ber dikana wî girt tê kes nabîne bir ew ji xwe re tiştekî bifroşe dibe got temam texsiyê anî xist parka müftîlixê. Anî xist parka müftîlixê dibe min jê re got wela hewa min jorê çay çêkire çaya min germ e xweş e nayêm hevra çaykî bixwim hinkî ji xwe re sohbetçî bikin dibe got wela baş e zamanê min jî Xwedê ka ema war min jorê dibe mêrik bi min re hat jorê em ji xwe re rûniştim sandalyekê dijî anî balkonê û me çaya xwe xwar bi hev re em ji xwe re li derva nerdixel diçetin û em ji xwe re sohbet dikin. Em ji xwe re sohbet dikin dibe min dî pîrekekî extiyar pir extiyar neyse 80 sal emirê wê ye serçavê tev qelmê çi ye extiyar bi zorê bi re da diçe way satilkî pêra ye û hat got wela min dî derê müftîlixê vekirî bû elûma hatim jorê. Müftiyê delal zamanê ku ez piçûçik bûm qîzik bûm
او چا قرآن قرسی تنبو قرآن قرسی هبونا من قرآن قرسی من بخونا من قرآن خدنا از بگشت ما خیره ای وکا مکسی جی نخوند آنا جی لقضاء ما قرآن قرسیش بو زکی قیزکات تنیه مفتی بک بخودت تشتکی متنیه آوانا حجیر دارا من المجاکریه مگو از بینم بدم ته بدم مفتی برا مفتی وان حجیره بفروشه في قرآن قرسي تشيك كوها دبي مفتي دبي كوهاج مرة جو يوم جو از فيجن كرا بخيد مختيارج ديام المسر از بيجم كا خود جرازي تب عاقلي تشد بيجي برا هبه 3 كيلو حجير ابي 3 كيلو حجير هي باكي توربكي تشيمنتو بينا از قرآن قرسي تشاو بيتشيكم نعبه اتشجرا بيجم دبي از واه فكريم الدلي بينيلم وبشكل كي وزاجي بيجم كي بخوده امكان تنم قرآن قرسي تشيكن انا في اكو چنابه دبي ميركي رونشتي جمرغو كي جنكراغو كي وخاتي وتانا فان حجيره بتشخاص دفروش ادكرم وخاتي قول لك اما بيجي كيلو حجيره بتشبه ميجي وسا ميرك جراغو خاتي خاطبان حجيره بدا من از قرآن قرسي كي بدم تشوايه دبي خاتي قرآن قرسي تشاو بدا من دبي ميرك انا تنابج قرآن قرسي كي تشيكن خاطي دبي قو بلي ولا اجويد بجم كره من اجويد بجم وتمام خاطي طبعا حجيره بدا من ما دام توقع فداكاري ما دام قاقا باشي عمري خو تهاتي فيات بجي والله دنيا مدى تنبو الملكي زنجينم حتى انا اجمر تنبيك واسكيسي قرآن قرسي كي تشكم فقط خاطي از حقي فان حجيره از قرآن قرسي كي تشكم وزي نافي تجي سر قرآن قرسي ودبي قد مراغ نكه از همن سبه از دست چکرنه بکم و عرسه مجيل فلان داره هي مفتید برسد به چم مفتید ولا جیو خوشه از سبه عرسه خوشی هیبه بکم مفتید لخرا اوزش کیسه قرآن قرسی کیش چکم بیرک پرکفاویتی و افزلام هانج مفتي رات به والله مفتي بك دنيا تامدات شركه واتنه بو قي خدي آفت قلب جنكي هات ودري وفي اسنادات قلبي مدا چم گوز چکم میرک دچه سروي عرسا خو قرآن قرسي كيندي استاتينا ميماراتينا من ببنه چنه و دبي زو بري زو گره و نسكنن خايك و پیلکش بلكي نمره بفينه وره بگجه açılışavi o Kur'an kursu ki çetke gazi ve pire iştkin de pire vere ava 3 kilo hicrete ava Kur'an kursiyatte o nave ve pire ka ihtiyarji neser ve Kur'an kursiyet khanan İca geli tamaşavana em ne bejim perhendik lali gundi çiya ana jihe hene çetkin mesela gerçi tuğla o piriket çunavan daraji be kevra khanyaletkin İca canacı usta kevir ki ha mazın tine datine ser divar dلقه nabe çetkin a kevir ki ha çük tine tıkım benevi o kevir tsekine meşhur edbi kevire küçük o kevire mezin havrat sekine neş kevire küçük be kevire mezin nasekine neş kevire mezin be kevire küçük jilur nasekine İca geri temaşavana çizme hat زمانه حتی رسول الله علیه السلام دا وقتی چونه حربا بریاوی معنی مجبور بردا بخون وسایره خورما توب کرنه وقتی خورما به توب کرنه صحابی کی تنه کل مکی خورمی وی هبه کل مکی تنه دینا با حسی رسول الله دلش کاستی ستی خوار خلب چوالاتینن بیا رسول الله دبی ولا افه حتی رسول الله دسته خدافستی وی كيفاوتينا والدعاة كبان خرمادا ودافع سرهم خرما وهذا بيه بركة التخك يعني چیز مرفعات نشرت انسان کی بالشخصي خدتني جامي کی لكي نشرت انسان کی بتني قرآن قرسي کی چيكه مكتب کی چيكه ريبتني چيكه مربع ابرا چتك چیز مرفع اما برا نيتا مرف خالص به نيت براش بو خدا به كواك نيتا مراج بو خدا به او كوا بيدك اختيار امر نزی 8 سالی به 3 کیلو هجیر قرآن قرسی چکر
إجا خدي هر تشيش بو خوب قرنه وانت بمين دخير وخشيدا وانت مام أماتي خدا